Tuhaka, tapuji Tuhaka, marhite bukuete nomor 772 ayat sada dot namangihut laos tapasahat pelean 2A 2B laos disonma ganuk keluarga pasahaton amplop pesta perak. Di bagas sang sadarion kamon di pesta perak 25 tahun. Lidah muda pemuda agar dibimar kuliah. Naik pasahatun nasidama siduana ujuruni tuhaka. Marete mahita siang kuete nomor 242 Roma kaya nani si kuraminggu pasahatun siduana.
Juana.